paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Manungay day to'y lakla ko mabistida, maray. 5 gasot laeng day, maray. Nagnginamot tay. Nalakakit di daytan kita umaw, nagpintas titila na. Sabong-sabungan pa'y itinalabaga. Ay, bagay mo day tamaray. Wen ngam nagnginamot. Oray sa dino ti papanam. Awan ti masarakam akasta kapintas abistida. Original day tamaray. Naggapuan na aya. Ang utim ngamin Nan. Anya mo day to'y. Agat Bombay, mate. Kaslatay Bombay. Anak kautangak. Nabanglaw. Ay, wun maray. Impaw itjay ka anakak day tangag trabaho ijay sauday. Ay, iso mo ilagaya makastiti angot na Ay, anya, alaam mo na. Nangina nga rod unay. Sige, tapno awan makunkunam, tag kumari tamay. Patawaran ka. Kasta Mala, itad ko kang kan iti 499.95. Anya? Oh, nagdakkel jay discount mo. 5%! Na Kwarag! Aw, apay na na to yan. Saan kan nga aglugan di ta tricycle mo? Ta sa anak nga agpaitulod kan ka. Ha? Ay, kunak no si kakumatibuy naman, pasahiros ka, oh. Umay kalakwan. Itian niya. Makitam day tayo. Ha? Sapatos na ita, Wun, original. Uy, umanay sa kanya ka. Mala, ipadas mo Uy, umanay na na. Kukuha ko na. Gatangam Ha? Manungay day tawi. 5,000. Yay! Nagni na matay. Si Kamit, original nga raw. Naggapu iji abroad. Isayam mo na. Nagni na mati 5,000. Sige, hulugan mo. Ha? Manungay ti bayad ko hulugak. Kada Domingo, agbayad ka iti 2,000. Maminano a Domingo ngay ngagbayad ak. Sa nga pulo a Domingo. Ha? Nagadungayan? Kay hulugan nga raw. Di mo samot kaya. Ha? Ala ako. Ay, saan kursunadak dito sa sapatos. Kastoy ti kayat ko a sapatos kahit. Anya, mayat ka? Nga hulugam iti sa nga pulo a Domingo. 1,000. Sige, mayata kaon. Ay, kasta Agin na awatan ta kwarong. Ay! Maribanan! Mare anapintas! Kumaray! Apay aya, maray. Umayak man! Nay, nagsaksak do ka magayam. Ay, wan maray. Awan mo't nga miniinteng nga ibaon ko nga agsak daw. Iso asya akon Adda ko maumay ko ilako kun ka. Anya dahi ta? Kita day ito nakasupot nga igam ka. Ay, awan igatang ko, maray. Oo, anya kataawanan. Kita umpay ngamin. Anya dahi ta aya. Daytoy. Nay, deodorant mat. Para kin ni Kapitan. Maminsan na lang ipulagid ijay kili-kili na. Saanin anabang say? Ay kat mayat ano kasta? Gatang mo, Mare.
Ay, basta maaramat lakit din ni Inteng. Ay, makaulaw nga minti ang litna kay. Mala, bayadam nga rudag. Adda sa nga gasot ko dito eh. Sa nga gasaw? Katno sa nga ribo na ito'y maray. Nagnginan. Original nga may. Di mo aya makita. Jakmat mabasa tinakasurat. Abroad tinagkapuan na. Nangalaam aya. Impawit di ka nakakani Shirley. Malagip ma. Kat no malagip ko ako na iday. Ano makapan ija abroad? Pauitan nak iti lipstick ko kan deodorant. Itad na ni Inteng ti deodorant. Iso daytan. Apay nga ron nga ilakom? Adaya libritan. Na, Ala, bayadam kideng tagawid ako. ay, unay lakit din. Ay, nagkaro ti anglit mo, Inteng. Ay, adda ka dito'y salas. Adda kita'y ijay kusina. Ang maangot ko lata. Ay, nakareklamo ka lang. Kinubaki ang angot ka lang. Ay, imbagak ngamin kan ka nga inaldaw nga agdigos ka. Malaminak nga ron. Ay, di agi papudot ka iti danom. Malaminak lato. Dayta. Ipulagin mo, di ta kilikili. Nangalaam iti daytay. Inlako ni Marituyang. Ay, nagngina. No saan mula ka sa pulan, jak kumagatangan. Ay, padasik man. Sige. Si kalaangan ti mangusar iti dayta, tamas ka sa pulam. Ay, nagbanglo No agaramat ka iti dayta, masapul nga agdigos kapay. Urasanin. Usarik nga urajak nagdigos. Anya! Ay namaray, nagrangrang meten day tabis ti idam. Ay, ginatang ko daytoy kan ni Marituyang. Linakwan na kamot. Kawan, jak kumagatangan ta nagnina. Ang mga puta magustuak ti kolor na. Nalabaga, mare. Iso ang ginatang ko. Ay, deodorant metin la ako na kanyak. Ay, jak kumagatangan. Hanggang kasapulan ngamin ni Inteng. Iso ngay nala ko na. Nangalaan na nga ta kadagitoy nga imported nga ilaklako na mare. Impaw it ka no ni Shirley. Ay, jay ka anakan na napintas. Wen. Amok ani Shirley. Kano tinultulungak ide anang iproseso iti papeles na iti nagabroad. Katwan. Kanayon nga umay idi ijay balay. Tamangala iti kasapulan na a dokumentos. Intultulod pa'y da inting kan kwarog ijay ile, idi nagpa-Manila. Aya! Ay, apay nga rod nga'y abinayadan tayo dagiti impawit na. Ay, dayta nga rod ti pagsidda awak, mare. Libre ko mamutin Ay, malagip ko. Idi na udi nga imay ni Shirley dito'y tersenak. Adda imbaga na. Numakapan ka no iji abroad. Saan na tayo aliplipatan? Katpawitan na tayo. Katwan, mare. Naibaga na mo't dayta kanyak ide. Kan malagip ko di imbaga na. Nalabaga abistida ti ipawit na para kanyak. Uray siyak. Adamot malagip ko nga imbaga na kanyak ide. Anya ngay dayta? Apawitan na ka no, iti lipstick ko. Agad, ayan ngay dayta lipstick mo. Diyak mo Intun sumaruno siguro nga agpawit. Kat siguradaw, librin taon. Aywan anya. Hello? Auntie, ni Shirley Daytoy. Ay, si kamot gayam ka, anakan. Kumustaan ka lang, Auntie? Isungay mawagan. Ay na, no siya, ay napintasaklat ta. Kaanakan. Ay, agpada ta, Auntie.
laang dagiti impawid ko para kani kapitan. Para kani ex ko akwarot. Kanjay bestida ni kagawad kwanang. Ay, wang, intid kong kaanakan. Kat, anyat ko na ngay. Ay, kat siyempre, naragsakan da. Ay na, imbagam ko mga andan tumanan ipawid ko nga itad mon tumanan. Ay, saus, maragsakan da lakit day kaanakan. Kayat ko nga mintagyaman kadakwada iti kinaimbag da kanyak. Iti adaak pa'y dita, auntie. Ay, katun, balasang ka. O sige, awagan kan tumanan, auntie. Agsingsingpet ka dita. Bye! Bye! Ay na. Ay, ipaw ito kanumanin. Yes, at tantuman ila ko kon. Ay, anay ko maray. Ay, anay. Nay, Ay, apay nga apurusam tachan mo, maray. ay, namaray. Kala at asim makay. Nagsakay na. Anyat kinan mo, aya. Awan mag. Ay, Kasanong awan. Kat, adamot ti Brown di taigid tingiwat mau. ay, wan. Ay, nanganak iti chocolate ngayong patulod ni Sherlay. Ay, anay ko ang Di sikaw. kanto mo Ay, nga may nangted. Iso akas ta. Ay. Agsakitan tachan mo. Ay, anay ka. Ay, nasubra ak sa nga agpaiso tinangan. Iso asim makit na dyan ka. Ay, sapay awan lakok nga agas iti sakit ti chan. Ay, namaray ang sikaw ay nagsakitan. Ay, apo. Anay ka, anay. Ija ospital ti papananta. Ayabak ni kwarog ta itulod na ta. Anay ka. Anay, nasakit lang ta. Nasakit lata. Wan, Ay na, nasakit. kwarog, partakam tagpataray. Kanya ngamin tikin-kinan mo ayan, natuyang. Ay, matayak sa. Ay, Anay ka, anay. Di kag sasaw iti kasta amare. Ay, anay ka. Kunam nga aputan pa iti nga gasok atawan. Agbiag ka pa'y. Hello? Auntie, imawag ka, tanadamag ko na ospital ka kano. Ay na, wan balasang ka. Talong aldaw ko iya ospital. Ala, anya tinapasamag kan ka, auntie? Kinan ko nga may game patulod mo at chocolate. Chocolate? Awan magtimpatulod ko at chocolate? Dayjay ngay brown anak kagarapawn. Ala, sana chocolate day dyan, auntie. Sana makan day jay. Anya ngay nga ro dayjay. Body scrub day jay. Ha? Jay us-usaran nog digaws. Wen, auntie. Ay sus, kunak ano chocolate? Ala, impagtasaan kayo ana sa bidungan. Ay na, katno ininong ko pa'y di gatas. Gatas! Awan matimpawid ko ang gatas. Jay ngay puraw. Ala, lotion day dyan, auntie. Anya? Pawitan kan tuman na iti tsokolatan kan gatas. Tapno saan natila kan kananyo. Ay na, agyaman ang araw kanakan. Ay imbaglakit na yung tasanak ka na tayo. Mala, thank you nga ro na. Bye. Daawag ka. Sino nga taday tao eh? Saan mo't anak ka punbawk? Ay, song batak man laeng. Hello? Hello, Kwarot. Ha? Sino day tao eh? Di na kun malagip. Ni Shirley daytoy. Diyan ngay ex mo. Uy, si Kamot Gayam, my beloved ex. Imawagak. Takayat ko agyaman kada kayo iti kanayon apan ng tulong yu kanya antik. Ni antik atuyang. Si kamanan kanugayam tinangitarekin ko na iji ospital. Ay, awan anyaman na, Shirley. Ay, wen gayam. Magustuhan ka di matlaan dyan pawid ko ang sapatos mo. Uwan, Shirley. Inaldaw ngos usarak. Hulhulugak pa'y laang kininanatuyang. Apay nga hulhulugam. Inla ko na kanyak. Bayadak ka no iti maminsa nga pulo a Domingaw. Sagdo 2,000 ti hulog ko iti may sa Domingaw. Ay sus, apay nga inla
ako na. Kat intad ko dayjay para kan ka. Anya? Amok ngamin anasem kay ti sapatos. Iso pinawitan ka. Bareng ag sinublianta. No adda baro a sapatos mo. Ha? Ang... Apay ngayon lako kanyak ni Nana Tuyang. Hello! Hello, auntie. Apay ngayon lakom di sapatos kan ni Kwarog. Nagkuna. Iso, inawagak. Ay, kuha nga main. Dagiti ngay da duma, auntie. Di para kan ni Kapitan, inlakom mat. Ay, katuna. Ala, kababa inti naramid mo, auntie. Ingkarik pa'y dagijay, para kadakwada. Ay, sus. Ay, ipasensya kan akan-akan. Anya langan nga ti maibagada kanya. Nala, bayam ta saan kun asingiran ida. Isublim ti kwartada, auntie. Ha! Maray, at damanan impawit ni Shirley. Bistida manin aparakan ka. Ay, awanan ti gatang ko. Libre, Maray. Itad kukin ka. Kan isubli ka, hindi pinagbayad mo idi a 499.95. Ni, apay nga isublem. Un tabilin ni Shirley asan arumbeng apabayadak, Maray. Ha? Ay, kat. Thank you, ano kasta, Mare? Wan, Maray. Inak mo't isubli di kwarta ni Kwarog. Kan kastamot kada maribanang. Kan itad kumutan da ito'y papaitad ni Shirley kada kwada. Ay, Nana Toyang, be honest. Noan niya tibilindakan ka, iso ti aramidam. No saan aparakan ka, saan mo apabayadan. Tasi kamat lang ti kababain iti dayta. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Maray, asino nga'y itanti kabasitan iti balay dito'y kabildatan? Ay, naimbag lakit din. Takapapaaramid to'y balay ko. Bunggalo itan. Kita umot tabalay mi akin ni Badungkaw, Maray. Up and down. At dapay sumarunong nga up and down na. Ay, Mare. Amumot ti amin at taga-kabildatan ada kayo kan ni Badung mo. Ti kadakkelan iti balay ditoy. Ay! Kat no sumangpot ni Badungkaw, nayunan mi pa'y dayta up and down abalay may. Anwan nyo lang ang tinagado nga up
and down a balay, kat dudwa kay mga agnaad. Ay, kat ipasikat mi Ay so, sana nasaya at tipasikat, Mare. Apay kat tasanan, kat adamot ipasikat may. Manong up and down ti kayat yaw. Ay, ado nga up and down maray. Ay. Na, No balay ti pagsasaritaan, Inteng. Daytoy balay ta ti kabasitan. Ay na, basta dalakit di paglinungan. Ay, to'y salas, isumutan ti pagturugan ta. Ti kusina, isumutan ti paglutuan kan panganan ta. Kahit wala, mayat day tandong nga. Kunam idiarar mo nakpailaeng, nga ipaaramidan nak itidakkel a balay. Na, Angam aging gaita, kastoy pailaang ti balay ta. Kasla balay ti kalapate. ay, adamot ay ang bagbagak nga ipaaramidan ka iti dakkel a house. Makitam day ta. Nalipatam pa yan ti ingkarim kanyak. Ha? Ay, un gayam anya. Adda gayam nga agpaiso imbagak. Ay, imbag pa'y damari tuyang kan pari ba daong tadakkel ti balay da. Kahit mayamon adda gayam kwartada. Ay, siyak, bakbakutan akon. Ay, di nakpay mayaramidan iti dakkel a balay. Ay, talaga akayat mo ti dakkel a balay. Ay, katwan Inteng. Ay, nauma akon nga agpuspusipos dito'y basit a balay ta. Sige. Agpaaramidak iti dakkel a balay. Ay, agsaprimot daytoy tawayaw. Ken, anda pa yan dagiti pasit na nga agtagtag kunam Masapul ang masukatanan daytoy balayaw, Angkay. Dal na kay matagpampanunot at mukasanok asukatap. Agparamid kayo ni tidakkel a balayo, Ay, nabasaak pa yan. Kuray siya kantay. Ay, sus. Nagadumat ti abot ti atag piyaw. Agpayong tayo. Ha? Ay, anyamat tan ti kastoy. Adda tayo dito o nagtibalay. Angam agpayong tayaw. Maray, adala ko mapang tapal iti agtagtag nga atap ti balay. Ay, awan, Mare. Saan kang aglaklako iti kasjay? Saan tawam mga min taga-kabildatan agumatang. Kasanaw ka nagpipintas ka nagdadakkel amin ababalay dito yan. Saan da kasapulan ti pagtapal iti atep. Ay, da kami laang ngarod kan ni Inteng ti agkasapulan iti pagtapal iti atep. Ay, Italaang mat nga da nagdamag, Mare. Si kalaang. Ala, ibaon kong ngarudan ni Kwarog. Tamapan gumatang ijay ilay. Apay nga min aya, adiyo pa'y la ipatarimaan di balayo. An-anusan nyo ti matumtumbakan marmarba a balayo. Dayta ngarod ti ibagbagak kan ni Inteng. Padakkalan nyo mutin tapno saan na kayo akan kantsawan ni Marituyan. Kitaam ka raw. Basit lang nga angay. Agir-iri, ganday tabalay da angkel mo. Ura kayo mo't amang kantsaw. Ibagbagak lang matipod no Sa bagay, pudno mat kit di Kasla agin indayon abalay. Mayat kit di ati kasta. Takas lamayin indayon ka. Imbag ko nam atawan pa'y tibagyaw. Uray signal number 1 laang ay matumban day tabalay da antikan angkel mo. Sabay ko matawan pa'y ti umay abagyaw. Kita amjay balay mikin ni tatam abadong. Ay, naglagda ka nagpintas. Nga raw, kadakkalan abalay ko naman. Ay, puro marmulti datarmay. Nagnginan ngay. Una, pati lamisaan may marmol. Ay, naglagdan. Ay talaga amin agamit may. Nginginaon, kanalagda. Tapno awan ti makunkunan ni Anten. Ipatarimaan ko na ito'y balay mi. Kasta Mapaanak kita giwidro iti urnong ko iti bangko. Ang damot gayam urnong yaw. Adamit Hindi pa'y ko mga impatarimaan nyo ti balay yaw.
Saan ko lang nga ipatarimaan, Kwarog. Padakkel at tibalay mi ka ni Antip. Dagdakkel ngam di balay danana tuyang. Wen Ay na, nagdakkelan nga sumurat ti lima atrak edi unag. Ha? Di kadakkelan atrak. Wen! Intang arudan ang kail. Intan irwarti urnong mo iti bangkaw. Tapno marugyanan ama ipatarimaan ti balayaw. Talaga gayam nga ipatarimaanan ni Kapitan Dayt Abalayda. Ni, di mo pa'y ammo aya. Ay sos, day tanto ti kadakkelan a balay dito'y kabildatan. Diyak mamatay. Pangalaan da ngay iti kwartada. Na, apay nga minatagibas sitam ni Kapitan. Iti kinabayag na Kapitan, nakaurnong matan a. Diyay pa'y labalay mimut ati kadakkalan. Ay, urayam nga minamalpas. Sa kagsao. Awan latam mo kaun. Jake, saan pa'y analpas day tabalay da Uncle Mau? Nagdakkelan. Kung nagtumot ngamin kan kapal Ay. Dayta balay da angkel ko ti kadakkelanay. Agyan kan tumo nga roditan. Una. Di ka nga tamayaw awan. Apay ngay kumamayaw awana. Kita man ay nagdakkal. Una. Tapno sana nakan kantsawan ni Nana Tuyang da angkel. Uray siyak mare, excited ako na malpas ti balayo. Ay na, dandanin malpas marikwanan. Ang nagdakkel samot unay. Ay, kalalaingan na laan. Kedua kay lang nga agnaed. Umay ka no makipagnaed ni Kwarog. Di oray talo kayaw kedakkelata. Ay na, kantsawan da kami paingatan ni Marituyang. Panagkunak sa anen, mare. Tamabainan day dyan. Ay nalpasan day to dakkel abalay tayo. Kag, anya ngay ti aramidan tayo atalo dito irwar. Ay na, uray ko latangadan da ito'y balay nga impaaramid mo, inteng. Di ba ti balay tayo agrere ka? Itatadakkel agrere ka lata. Ay inaya. Saan kayon nga grire? Umunag tayon Ay intayon. Igamandak man takas Na, na maulaw Saan nga min anarwam iti dakkel abalay ni Antim ka? Adda tayon dito dakkel arwangan anday. Ay, maulaw ka talaga. Dakkel sa unay nga agpaiso Ha? Da. Ha? Kasla galangugan mo tibusis tayo. Tistingag man. Siya ni Kwarog! Ha? Nagmayatan? Nagpaiso Siyak ni Inting! Nakaraki Mas natarteraki Ay, agtal na kayo managwa. Ay na. Intay, apay akas to'y tiimpaaramid mo abalay. Naman ang problema mo. Ayan. Ay siya, awan ti makita ka problema. Kasanon, nagpukawak dito'y. Ay ket agal langugan Ay, agpukawak mampay. Kwarog! Wapaw! Naglawa mo't tanday to'y kusina. Kusina aya daytoy. Panganan daytoy. Pati plato naglalawa. Kalabigao. Nagatidog da ito'y lamisaan tayo. Eh. Talo tayo lang matamangan. Ay na, darigat pa amagaw at tisidaan kan inna po. Ay, Kwarog. Iyawat mo man day tasidaan. Ay na. Mabit lang. Ay na. Mangalak iti pagsukdal ko anggal. Ha? Mabanuga ka mangyawat. Ay, Day. Sangasang mutin. Dito yan anggal. Ay na. Si kamot ngamin banang. Kunam akayat mo tidakil abalay. Di sinurot ko ti kayat mo. Pirme, tibanog ko, mare. Ne, anyat inaramid mo aya, mare. Naglinis ak ijabalay me. Ay, oray mat asino at aglinis itikas jay kadakkel abalay. Talaga mabannog. Ay, dagiti pay laeng agdan tinalinisak, maray. Ay, unay daytan.
Makabulan sa mga aglinis kay di balayaw. Ay, wen iso ang makitak itan ti problema. Talaga adak kila problema day tamaray. Ay, manmanuak pa yan ang makaumay dito tersenam. Taday tala aglinlin isan ti araramidag. Anya pa'y ngay ti daduma a problema iti balayaw, mare. Adupay, maray. Warog, nakitam ni Uncle Mau. Saan matantay? Nay, napanan na nga tan. At dalang dito'y balay dayjay. Ay, nagrigat matan abirukan dayjay nga ulitag Mau. Dayto'y tirigat na no, dakkel unay ti balay. Ay, pukawam man kit day. Nagalangukan manen Angkel! Sa dino ti ayan mau! Imposible asaan na anang dayjay antay. Nagpigsa. Ay, saan mo't asim mong bat? Di na nangag. Di ulitak. Angkel! Sa dino ti ayan mau! Adda ak ditoy! Ha? Adda ka no hijay ha? Ay, damagaman no sa dino ti ayan na. Sa dino ka na! Dandani Jupiter! Jupiter? Ay, makaungungit akon, kwarog. Ha? Ha? Ay, aglamlamang samot ni Angkel. Di na ngamin kaya tagsak daw. Anya? Agasamot ngamin nga ita ultimo dramyo kat nagdakal. Kasla water truck. Ah, Makabannog ay, basol na Apay nga may tanagpaaramid iti kastoy kadakkel ti balay. Ay, hindi tan mabirokan ni Angkel. Ay, imbag pa idi basit ti balay may. Tasaanan ang masapul abirukak ni Uncle mo. Ita, uray dito mismo abalay may. Jakon mabirukan. Anya ngay nga rod ita ti kayat mo ang mapasamak antay. Ay, biro ka man no ayan jay balunat kaw. Ay, di yon maipangurjay balonet yu kini Angkel. Ah, Di makalmutan di balonet yaw. anya. Ay, uray Basta biro kam. Taday jay laang timang pasingpat kani Uncle mo. Dakkel ngamin unay day tabalay da kapitan. Wen nga rod, mare. Kat no nagrigat ka no abiruken ni kapitan. Wen, mare. Nalaing ka nung aglemeng. Kat no sumrek ka no tilima atrak di tabalay da. Jak kaya ti sumrag dita tamangan numapo kawak. Ay na, aw-awisan nak nga rod ni Maribanang ngamjak kayat timapan. Oray siya ka. Nalaka ay at timapukaw. Ha! Adda kamot lagayam dita kusina. Mga anak, Idi pa ila napalabas alawa sa birbirukan ka. nagmayat gayam no kastoy kadakkel ti balay. Inalawat ti paglimangan. Kasta gayam Apay ngay. Ah. Damot awit mo abalunat. Talaga! Ay, sus. Pag nakman ka man ita. Ay, Ah. makamatan na ka. Ay, di nakmaitarayan inteng. Kamaten ka, uray sa dino ti pagturungan. Nalawat ti balay Ah. pagtarayak. Sige, akin na mata. Angkel! Gambay! Eh, Abay nay! Ha? Patintiro kayo mat dito'y balay yaw. Dayta ngamin, Uncle Mau. Sige, umay ka, kwarog. Takamaten ta! Wanantay! Uray pa'y dua kayo amang kamat kanya. Didak makamatan. Sige, kwarog. Kamaten ta ni Uncle Mau. Sige Ops, na! ops, ops. Ay, jak makamatan antay. Na, Sa dino ngayon tayo ng Angkel. na, ay, Jak matan na si putan tinagturungan na. ay, biro kam, kwarog. Biro kam. Biro kam. Biro kam, kwarog. Biro kam. Banag, Biro kam. agreein ka. Dungo, Biro dungo. kam. Biro.
Ay, Ay na. tagtagainap lagayam. Ay, kunaklakit din no pud no. Ay bumangon ka ditan. Mapan kami gumatang iti materialis ken ni Kwaraw. Anya materialize. Kaya pagpaaramin iti balay Tadi kanayon ka mga reklamo. Nagbas iti balay ta inting. Di pataribaan ko. Saanan, Na, inteng. agure ka. Nagbabawi ka. Ay, kayat konti simple abalay. Uray basit laang. Ay, tarimaanam laang dagiti agtad nga abot to'y balay ta. Agure ka man. Apay akilat ang nagbaliw ti panhunod mao. Ay, Bakit? basta, inteng. Ay, narigat no dakkel unay ti balay ta. Ken may sa, dudwa ta laang mat. Ni kwarog laang ti umay ditoy. Iso akay kayat kon ti baset. Basta lakit din na urnos ta adwa. Ay, nagmayat ti tagtagainap mo, nanabanang. Angam ti adal ama agsaw dita, papagayam mi. Ket oray basit kan simple ti balay, tinapatag, naragsak ti agnanaag. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Doanin nun labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga